fo inchallah haray mi ala juutinde muqaddima on haray ko nde deftere ɗo woni ko halda yo jange norɗo wiyetende nden bulughul maram haray ko nde ɗo woni ɗen fuɗɗade ɗo hande inchallahu haray asiwe feƴƴunoɗo harana o feƴƴuɗo ɗo oustad ahmad ba yeytino ko en fi tariha walli fiiɗo nde deftere on wiyeteɗo on ibnu hajar al asqalani mouhammad ibnu ali al asqalani en alani adde on tariha ɗo haray hande noon dambugal aranal ngal eɗe dambuɗe o ceernojo walli fiiɗo ko yewtata ko babu tahara ko fii laaɓal haray yewtere annen ko ɗo woni e yiilade mi ala kadi ƴettude ko ɗuuɗi e dambugal ngal si wona hadisi gooto pet e nder dambugal tahara o inchallah haray aɗo e fuɗɗade taw yewtude ko honɗum wiyete laaɓal ko haala arabu ko honɗum kadi wiyete laaɓal ka diina l'islam no woodi ko arabuɓe wownayno ko haala maɓɓe hara yowndira e diina kan amma noon laaɓal ngal ka l'islam tigi tigi ko honɗum woni laaɓal si ɗum ɗon feƴƴi e yewtay kadi ko honɗum woni konnguɗi karamokoɓe ɓen e fii ko yowndiri fii laaɓal en yewtay kadi ko honɗum e honɗum woni ko laaɓi ko honɗum e honɗum kadi woni ko laaɓa si ɗum ɗon en feƴƴi kadi en yewtay ko honɗum e nafoore heɓuɗen e nder hadis o mo janngeten ɗo en yewtay kadi ko karamokoɓen ko lurri kon e ñaawooje piiji dagiiɗi ñaamugol e piiji tawata ɗi dagaaki ñaamugol adden kadi ko ɓuri e jiccude kon e ɓaawoɓe yeddondirde karamokoɓen inchallahu si tawi tan on waawi yonude miɗo inna wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa ma tawfiqi illa billah wa ma uridu illa islaha mastatatu haray fannude anden inchallahu ko yewtete kon e o darsu ɗo ko ha faame haray hina ha fi lance kala komi yewti ɗo e konngol inchallahu mi addanayi on dalil ka nelaɗo sallallah alih w sallam maaki maka allahu subhanahu wa taala woni ko daali kala ko nanɗon ɗo no yaadi e deftere allah nden e sunna nelaɗo on haray mi yettin namin abdallah woni ko wooli kala ko nanɗon ga hino lundi deftere nden e sunna on haray ko immorɗo yam min abdallah wonɗo e wolde on haray ko cheytane woni ko longininan miɗo tori allah yo yejjintin on ɗum ɗo hara goto e mo wawari yaltude e mum ɗo wona fere gollitiroya no miɗo toro kadi subahana taala o yo waɗu on en fof meɗen ɓe yimɓe heɗitotoɓe yewtere ɓe ƴetta ko ɓuuri e moƴƴude e yewtere nan kon ɓe gollitoroya innahu waliyu zalika walqadiru aleyh ahibati fillah mama ana taharatu lugatan ko honɗum woni laaɓal ko haala arab attaharatu lugatan hiya annazafatu wannazahatu min al aqdari alhissiyati walmanawiya ko wiyete laaɓal ko haala arabu ko laɓɓingol e kala tuundi ndi on tigi so'ata ma tawata tuundi ndi on tigi wawata so'ude fii muɗum ko ɗi tuundiji ɗo ɗiɗi woodi tuundi gono toon a su'ay hindi e maɗa tuundi gono toon a so'ata hindi e maɗa kono hara hindi e maɗa ɗiɗo fof noon sa laɓɓiniɗi haraya waɗi ko wiyete kon attahara tuundi ndi goɗɗo so'ata ni hino e muɗum hara hiɗa rentini kan so tawi joni soɓɓe memi coñci goɗɗo ɗo yiwɗo ma o innay ɗum ɗo no tuuni ɗum noon ko zahiri si tawi joni goɗɗo o hoyƴi tike ɗo joni o heeɓi longal an a yiyatamo anda hino ɗo longal ngal e batte makko ma ɗum kefeero geddo allah si o lootike ha o laaɓi o ɓornike coñci laɓaɗi hiɗi laaɓi pos a yiyata ɗon inna tunino e makko allah le no inni ka qur'an innamal mushrikuna najasun ɓe sirkoɓe de ko soɓuɓe kono a yiyata soɓe ɗen ka ɓanndu ɗon ko ma'nawi se ɗi hiɓe suɓi fi holɗum ihlas alaka nder ɓernde maɓɓe joni noon ka char'an ka nder diina l'islam ko honɗum wiyete laaɓal wo irtifa'ul hadas ko ɓantugol ko wiyete kon tayre ɓantira ɗum ɗon bilma e ndiyan a witturaɓe ma mbulmbulti goɗɗon no laɓɓinora ndiyan ma o laɓɓinora kadi jaare ko woni tuma jaare laɓɓinorte ko so tawi ndiyan ɗan heɓaki haray selli ma hara ndiyan ɗan hiɗan woodi kono on ti wawata habtande gollitirgol ndiyan ɗan saabu nawnare ma wasugol woodede ndiyan ɗan ɗon haray hande kadi ko laɓɓinoro mbulmbuldi ko ɗum wiyete tamamuye o ɗinno kadi hande kadi attahirayni ma ɗum attuhurayni laaɓuɗi ɗin ɗiɗi kadi albahirayni feeñuɗi ɗin kadi hara ko waɗirɗa ɗum ɗo kadi ko saabu ittugol soɓe ɗen kadi ɗum ɗo si tawi joni ko allah hoddiri goɗɗo fini himo wonde longal tawi ndiyan ala ma ndiyan ɗan no woodi kono hiɗan ɓuuɓi o susata ɗan memude ala ko wulnira
aray waɗɗike mo hannde kadi yo taamo si o taamike ɗon on tamamu yiye ɗon ƴetta e place longal makko ngal ƴetta kadi place salligi on sabu tamami yo mo gooto seede l'islam kono Allah faalira wonano faalira ɗen noon ndiyat ɗan hiɗa woodi hiɗa waawi salligade kono Allah inarima ya salligo jooni salligi on ƴetta e place longal ngal sellata kono tamamu ye on ƴetta e place longal ngal ƴetta kadi place salligi on hara ko nde wotere taamiɗa ko ƴettata juuɗe ma tappa tun ka leydi ɗo waɗani fotta ka yeeso ɗo haray lanni ɗum ɗo laaɓi ɗiɗi pet yoni ma nde wotere juula Allah jaɓan si wonoyi noon ha ndiyan ɗan heɓike hannde kadi hara waktu mo juulnoɗa on o feƴƴi few a fillitota ko waktu on kono haray a fillitoto longal ngal waktu on a juuli ɗon Allah jaɓi kanko inoya gerdu noon amma noon longal ngal haray ko ɓe ya lootoɗa ɓay haray ndiyan ɗan ɗan heɓike si ɗum ɗon feƴƴi ɓe inni wo ko wiyete noon laaɓal ɓe inni wo fattahara laaɓal wo miftahu salati mo landike on ko honɗum woni saabi julde nden ɓe inni wo ko attahur ko laaɓal ngal tenki a laaɓari haray wata sottude julde nde haray noon karamo koɓe hiɓe inni si goɗɗo nodday ɗo joni téléphone ka meɗen Guinée yo Allah ɓeydi e moƴƴinande toon haray ko ɓe waɗa 00224 tanki a tappari code on haray wata feƴƴude joni noon si a nodday kadi a faalama noddude Allah code on fi noddugol Allah subahanahu wa taala ko salligi on ko tuma salligiɗa ha gasi hande kadi a waɗi code on sa faalama juulude ma a faalama hajjoyde haray ko no wonta numéro on e hoore code on ko ɗum holli si a laaɓa hannde kadi ko numéro woni yeeso on ko julde nde moƴƴi o ko moƴƴi mbaadi mum on ko moƴƴi o haray Allah faalaka fi honɗum inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah ko laaɓuɗo pos o jaɓata kadi si wona ko laaɓi ɓeyni wo mo ƴetti ko tuuni laɓɓiniri ko laaɓi ma mo ƴetti ko laaɓi laɓɓiniri ko tuuni ɗum fota wano a ƴettuɗo soɓe ma a ƴettuɗo joni bawle ko wiyeten kon coofe yaafo ɗon o ƴetta coofe o lootiroya soɓe si tawi ɗum ɗon hino laaɓa ko noon kay sa ƴetti jawdi laaɓudi a dépensini ka harmi ma a ƴetti jawdi harmudi a dépensini ka laaɓi Allah faalaka ɗum few inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib ko laaɓuɗo pos o jaɓataka sina ko laaɓi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe jogino bappirawo wiyeteɗo Saad ibnu Abi Waqqas radiyallahu anhu oɗo nelaaɗo sallah alah sallam no yiɗunomo hiɓe mantoraynomo kadi ɓe ƴetteno junngo maɓɓe ngon junngo Saadu maɓɓe jogoɓe ɓantani ɓeyna o ko kawu anni mo be mo yo holli ko humboni kaw par ce que ko dugalal moolanagal noon ñande goo noon on Saadu waɗoy nelaaɗo ɓay bellete ko kaw wiyatala mi faala ya tororala joomime yo waɗan hara simi toriki Allah jaabinay duwa on sa nelaaɗo ɓe moosi ɓe fewtimo ɓeyni ya am ko ayyo kaw mi torike ma laɗɗi ñaamete ma on laɗɗina jaram maɗan haraya woni mo duwa mum jaaboto tanki ɗiɗo laaɓaari tigi tigi on Allah faalaka duwa on tigi yo Allah jaɓan e duwawji men joni noon ɓeyni o tan kasimu taharatu ila arbaati maratib laaɓal noon no jogii martabaji nayyi so mbi degré ji nayyi o andi diina kan ko jogii ko degré ji tati martabaji tati martaba ara noon ko al islam ko l'islam ko jebbilanagol Allah ko woni noon l'islam ko al istislamu lillahi bitawhid wal inqiyadu lahu bitta'a wal khulusu min ashirk ko ɗum ɗo wiyete l'islam si ɗum ɗo timmi haray woni julɗo sedi ko ɗoworgol Allah hara ko Allah wonma e ɗowde laaɓa kadi e sirku woɗɗitoɗa kadi yimɓe sirkoɓe fof kadi haray ɗo ngaɓe woni julɗo martaba ɗiɗa won ko honɗum ko al iman ko gomɗingol ngol hannde kadi sa woni julɗo ɗaɓɓa no fiwonegol iman o imanu noon won yasidu wa yanqus hino ɓeydo hino ɗuyto ɗum kadi Allah no waɗani ɗum tugale o waɗani ɗum tugale jeego l'islam on waɗani tugale joyi iman on waɗani ɗum tugale jeego tugale jeego iman ɗen ko an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi l akhir wa bil qadari khayrihi wa sharri gomɗina Allah gomɗina malaikaɓe Allah gomɗina nelaɓe Allah gomɗina defte ɗe Allah tippini ɗen gomɗina ñalande dargal wondema sen mayen immintinoyte watta ɗum honɗum gomɗina kodduri e ko heɓuma o weeli metti haaɗi lammi anda ko immorde min Allah kaka Allah yuri na goɗɗo woma katude na goɗɗo woma arsukude goɗɗo katata goɗɗo arsikata dalil meɗen mum Allah no inni wa fis samai rizqukum wa ma tuwadun ko dow ga woni arsike mon on fa ko ga yiwata wa ma tuwaduna e kala kon ko foɗa ɗum kadi goɗɗo wata teddinde goɗɗo wata hoynude goɗɗo wata townude goɗɗo wata liɓude Allah ini man kana yuridu l izza kala faalaɗo teddungal fa inna l izzata lillahi jamian ko Allah jogi teddugal ngal fof malngal kadi haray si ɗum ɗo feƴƴi joni noon martabaji ɗin honɗum ara nun on wo tathiru zahir ko laɓɓingol ko feeñi kon taw min al ahdasi wal anjasi ko laɓɓingol ko feeñi e ma kon ka hoore coñcima kala soɓe ko woni e mum ko ya laɓɓin ko ɗum ɗo woni martaba ara noon e martabaji laaɓal
ila ɓum ko wo tathirul jawari ko laɓɓingol tere maɗen min al jara'in wal asami immorde e boneji e bakkatuji fof hara watta crime a piyata goɗɗo a barminta goɗɗo a waɗata goɗɗo a memata kala ko harmi tere maɗen haray ɗe laaɓi ɗum ɗum woni martaba ɗiɗaɓo martaba tataɓo ko tathirul qalbi min al akhlaqil mazmuma ko laɓɓingol kadi ɓernde mum nden immorde kala jikkuji ñiñaɗi laaɓa fes e muɗum hara woƴitoɗa ɗinno haray toɓɓere nayaɓere nden ko tathiru sirre ko laɓɓingol gundoji maɗin amma siwa allaha ta'ala hara kala ko hina allah tigi tigi on a hoolaki a ƴettata hay e hunde si ɗiɗo nayi timmi hara e heeɓi martabaji laaɓalɗi ɗi timmi diska maɗa joni noon alhadis hadis noon joni mo faalaɗen firude on ɗum ɗo ko muqaddima hadis on hadis mo faalɗen noon yewde fi mum ɗon e nder ɗi minitaji ɗo ko an abi hurayra e gama e o sahabajo wiyeteɗo aba hurayra radiallahu taala anhu wa arda hanki ustade allah reeni sow hafisahullah ɓe yewti en ko homboni aba hurayra ɓe yewti en issa makko seeɗa monen bekka haray inde makko nen ko abdourahman bun sahre dawsi radiallahu anhu haray aba hurayra on haray ko jammore saabu ko yurmano kon kuñaari hum ɓay o tawi hikum ɓoka jangol ala ko huɓɓana ko yiite kummara suddare alaka kun naata o yii kun noon o yurma kun o ƴetti kun o sorni kun ka leydoloke makko o aroy ha o hewti ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi o faalaka nelaɗo anda nelaɗo yii noon junngo makko ngo no towi ɗi ɓeyni ma bika ya aba abdourahman enen ko honɗum wonduɗa on sa o moosi o yini nelaɗo sallah sallam mi tawi kun ñaari hun ɗo kummara hay hunde jangol no woodi bifi no woodi mi ƴetti kun mi sorni ɗo ka yurme golko on sa nelaɗo ɓe moosi ha ƴakkirɗe maɓɓe ɗe yaltini ɓe yaltiti ɓe maaki ya aba hurayra ko yo baba ñaari ila nden ñande hannde kadi nden jammore ko nela salah sallam fawi e hoore makko ɗon mutini inde makko nden hannde kadi o watta noddirede aba hurayra radiallahu anhu haray jowoɓe ɓurɓe fillade hadisi ɗen e nelaɗo sallllahu alih wa sallam himo tawa e maɓɓe o wiyeteɗo aba hurayra radiallahu anhu o wondano kadi e nelaɗo sallah sallam ko ɓuuri e jiccude ko o fawi e duuɓi ɗiɗi haysi fawi noon ko seeɗa kono golleji makko ɗin fof ko sendaynomo e nelaɗo haray ko ɗoygol ngol haray si ɗum ɗon feƴƴi o aba hurayra radiallahu anhu qaala o wi qaala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allah on mo jamɓe kisi e woni mo woɓe maaki fil bahari fiika maayo huwa tahuru ɗum ko laaɓo ɗum ma uhu ndiyam wo ndiyam maayo ngon fopp hino laaɓi wo alhillu no dagui kadi maytatuhu jiibe mum ɗum kadi ka maayo toon haray ɗum hino dagi yewtere men nde fof ko ɗo woni e yiilade hannde gen maayo ngon hingo laaɓi jiibe maayo ngon kadi wo haray hino laaɓi ko wiyete noon jiibe ka haala meɗen ko kala kon ko maayi hara maayiraari ko fewno maayata hara ko inde allah woni ko warira maayi ma ɗum warama kono tigi tigi on fewno maayata ma fewno warete inde allah jantaka e muɗum ma ɗum aren tawe maayiri ni wo ɗum ɗon noon ko woni ka maayo kon hino dagi ko ɗum noon ɓe feesitanta en e nder o hadis ɗo inchallah haray o hadis ɗo noon akhrajahu l arba haray fillotoɓe jeegoɓe ɓuraɓe andede ɓen wonayoɓe fof yaltini o ɗo wabnu shayba o wiyeteɗo wabnu shayba wallafdu lahu nde yewtere ɗo ko ibnu shayba addi nde wa sahahahu ibnu husayma o wiyeteɗo ismu husayma tawaɗo e satede hadis ɗen o inni o hadis on himo selli wa rawahu at-tirmidhi imamu tirmidhi kadi himo filli hadis on wa malik e imam malik wa shafi'i e imamu shafi'i wa ahmadun e imamu ahmad ɓeɗo fof ɓe filli hadis on ɓe inni hadis on wo himo selli wo hadis on daraja makko on darajatu sahih wonde makko selluɗo joni noon ma yu'khazu min al hadis ko honɗum woni ko heɓuɗen nafoore e nder o hadis mo jannguɗen ɗo wondema ndiyam maayo ɗan hiɗan laaɓi jiibe mum on kadi haray tigi tigi on hino dagi ɓe inni wo hada al hadisi nisfu ilmu tahara wo o hadis ɗo ko feccere gandal kala ko yowodiri kon fi laaɓal wondema ndiyam maayo fof hino laaɓi wondema kadi jiibe ɗan ka maayo ton fof kadi hino dagi wo oɗo ko feccere gandal kala ko yowodiri fi laaɓal bon wo haray ɗiɗaɓum ɗum kadi wo tuhuriyatu ma'ul bahari ko laaɓugol ndiyam maayo wa bihi ko ɗum ɗon qaala woni ko yewti jami'ul ulama karamo ko ɓen fof hiɓe fotti wondema ndiyam maayo haray hino laaɓi ɓe yetoyden joni ko hon ɗum senndiroytaɗan ɓe ini wo isa taghayyara ta'amuhu wo si tawi noon waylike changi dakamme ndiyam ɗan aw lawnuhu ma mbaadi majjan on aw rihuhu ma barngol majjan on bi shay'in hara ko wayliri kadi ko hunde tahiri laaɓunde
fa huwa haray ɗan ɗon kadi baaqin hiɗan heddi ala tahuriyatihi e dow laaɓal majja. si ndiyan hiɗan ɗo en ƴetti hunde laaɓuni en ukki e nder muɗum haray toujours ndiyan ɗan hiɗan laaɓi. ay ko laaɓi ukki e nder ko laaɓi haray hiɗan laaɓi. no woɗno ndiyan ɗan siɗan tuuni hiɗan jogii façon ji tati. si tawi koko laaɓi goɗɗan ngono ɗon hara hiɗan laaɓi ɗan laɓɓinayi, goɗɗan ngo kan ɗon hara hiɗan laaɓi e hoore majjan kono ɗan laɓɓinta, tata ɓannan hara ɗan laaɓa e jaati majjan ɗan laɓɓinta goɗɗo goo kadi ko façon ɗo ndiyan ɗon ko tahirun li nafsihi ɗan ɗon hiɗan laaɓi e jaati mum mutahhirun li gayrihi ɗan laɓɓinoye goɗɗo goo kadi. ɗiɗa ɓannanga tahirun li nafsihi gayru mutahhirun li gayrihi hiɗan laaɓi e jaati majjan ko ɗan laɓɓinoyda goɗɗo goo. ɗan ɗo noon no tata ɓannan ko ma un najisun ko ndiyan soɓuɗan. ndiyan soɓuɗan ɗan la yustamalu fil ibadati wala fil adati. ɗan gollitirtake soɓuɗan ɗan ka dewe, ɗan gollitirtake kadi ka aadaji. amma no ndiyan laaɓuɗan ɗan jaati mum laɓɓineɗan goɗɗo goo kadi en gollitireɗan ka dewe, gollitireɗen kadi ka aadaji. ko ɗum woni ka dewe en salligorayɗan en lootorayɗan longal kadi en defirayɗan kadi en yarayɗan ko ɗan ɗo woni hiɗan laaɓi ɗan laɓɓinayi goɗɗo goo kadi. no woni goɗɗan gono toon hara tigi tigi on hiɗen wawide gollitirde ka aadaji kono en wataɗe gollitirde ka dewa. en defirayɗan en loototo ɗan kono en salligotako ɗan. hara en ndiyantata ɓonɗan ko soɓuɗan ɗan ɗan ɗon tigi tigi on en wata gollitirde ɗan ka dewe, en wata ɗan kadi ñamude. haray ɗan ɗo fof hara hiɗan harmi. haray ko ƴetten ka hadis gon wo anna maytatu hayawanul bahar wo jiibe mummunteji ɗin fof haray tigi tigi on ka maayo wo halalum wo haray hino dagi. wo wal muradu bihi ko fanda noon ko jiibe on ka maayoji toon ko honɗum ma matat fihi konko maayi ka nder ndiyam min dawa bihi e mummuntewi hara ko wuurukoye kadi ka nder ndiyam. na kullum iwa ka yaasi hara ko wuuru kun ka jormbi ko yaha kum maayoya ka nder ndiyam ñaamen kun ko kullum hara gurdam makkum on fof kaka nder ndiyam toon ko wawata wuurude si wona ka nder ndiyam. kun ɗo si kum maayi ka nder ndiyam toon daganiki e ñaamugol noko wodiri o. amma noon siko wuuru kun ka jormbi kum iwi ka jormbi kum unoyike ka nder ndiyam kum maayi toon kum hirsaka sellanta e ñaamugol. amma gurdam makkum on kaka nder ndiyam kum maayi ka nder ndiyam hirsaka wo en ñaaman. en yewta joni ko ɗum karama koɓe yewti fi muɗum. joni no khilaful ulama karama koɓe lurri kon fi dagagol kum fi hun ɗo joni ndiyan ɗan eko maayi kon ka nder ndiyam. qala al imamu abu hanifa rahimahullah haray ko oɗo woni ko hecci e karama koɓe nayo. imamu abu hanifa oɗo woni ko hecci, hikko ɗon noon imamu malik, hikko ɗon imamu shafi'i, hikko ɗon imamu ahmad bun hanbal. haray ko ni ɓeɗo ardi ko ɓeɗo wiyete almazahibul arba laawi ɗin nayyi ala madhabi ahli sunna wal jamaa. haray ko ɓeɗo nayo. joni noon ko abu hanifa woni ko hecci, hikki ɗon imamu shafi'i, hikki ɗon imamu malik, ari noon imamu shafi'i, ari noon imamu ahmad bun hanbal. haray si innama noon imamu ahli sunna wal jamaa haray ko fanda ɗon haray ko imamu ahmad bun hanbal rahimahullah. joni noon imamu abu hanifa mawɗo maɓɓe o kanko ko honɗum o inni wo zahaba oɗo yehi ila ibahati e dagagol asamaku liƴƴi ɗin pet bi jamii anwa'iha e noneji makko on fof. kanko ko inni ko woni ka nder ndiyam ko dagi ñamugol wo ko kala ko wiyete liƴƴi wo ɗum ɗo maayi maaya hirsa fof o wara ɗum ɗon hino dagi. o inni kadi wa harrama o harmini ma adahu kala ko wona liƴƴi ko wo ka woni ka nder ndiyam toon kanko o inni hino harmi. o inni wano honɗum wano joni kalbul maayi rawandu wondu ka nder ndiyam ɗum hino woodi wondun ɗon kanko o ñamatake. wa khinzirihi e tew girayji ngan e kose kadi ndiyam on kanko woni woɗum ɗo ñamatake. wa shu'banihi e bolle kadi wonde ka nder ndiyam ɗen imamu abu hanifa kanko woni ɗum ɗo ñamatake. wa gayrihi ko hina ɗum ɗo. o inni o mimma ala surati hayawani kala ko woni kadi e mbaadi mummunte albarri wonkoy koy ka jormbi hara kullum kum hikkum ka nder ndiyam kono hikkum nandita e kulle wonde ɗen ka hoore leydi ga. o inni wo ɗum noon fof wata ñamatake. wo fa innahu ɗum ɗon la yahillu dagotako indahu ka laawol makko. oɗo ko ni o wiiri. amma imamu ahmad bun hanbal oɗo ko honɗum o wi wo almashhuru min mazhabihi ibahatu hayawanul bahri kullu. kanko o inni o dagi ni
kala ko wiyete mummunte wonkon ka nder ndiyam noko woniri wo ɓay tun hadis on ari oyni wo kanko foppo hino dagi toon wo ma ada defda si wona toti kanka win noon tawa dakaki ka laawol makko e honɗum kadi wal hayya e mboddi wo ɗum noon kadi tawaka wattimsa e ɗuma e sagari ma ɗum ɗuma kadi wiyeten ko noora kanko wini wo ɗum ɗo tawaka ka laawol makko toon ɓe nandimo noon ko fi honɗum haɗi ɗiɗo dago ɓeyni wo fa difda totirunnu wal hayyatu e mboddi ndin wo minal mutanajjisati wo ko jeeya ɗum e piiji soɓuɗi wayni wo ɗum ɗo o faalaka few wawa ɗum ɗo wata ñaame fes ɓe landimo noon ɓeyni wo sagari on non goy ma ko wiyete kon honno noora kon ɓeyni wonno wo fa zunabin won noon no jogii ko wiyete kon ƴakkirɗe bare on andi kala kullu jogii kun ɗe wiyeteɗe ñiiƴe bare ɗo haray kun kullu ɗon haray ko ñaamatake fa kullu zunabin haramin kala ko woni jogii ƴakkirɗe ɗo o haray hino harmi ñaamugol woyni no wo ko wiyete sagari ma ko wiyete kon honno noora wo hino jogii ɗum ɗon ɗum ɗon kadi warira yimɓe ɓen sabu ɗum ɗon ko ɗum woni wo haray ɗum ɗo ñaamatake ka laawol makko hombo imamu ahmad bun hambal e woliɓe ɗiɗo joni no lutti gooto no lutti ɓe ɗiɗo amma al imamani amma karamo ko ɓen ɗiɗo ɗum ko hombo malik wa shafii rahimahumullah yo allah yurmede allah woni e maɓɓe zahabu ɓeɗo yehi ila ibahati jami hayawanati l bahar imam malik e imamu shafii wo kamɓe kala kullu ndiyam foppo hino dagi na kunɗo kala ko woni nder ɗon fof haray hino dogi bila istisna'in ko aldawo e ittitugol kunɗo ma kunɗo foppo haray hiɓe dagini ka laawol maɓɓe ɗum ko imam malik e imamu shafii amma imamu ahmad kanko o ittiti ko wiyete kon toti e noora e bolle ɗen amma imamu shafii dow to kanko ka honnum o ittiti mo ittiti kala ko jogii kon mbaadi kulle wonɗo ɗen ka hoore ndiyam ɓe landi noon imamu maliki e imamu shafii joni noon ko honɗum woni dalil maɓɓe wondema kamɓe kala ko woni ka nder maayo kon ton foppo hino dagi ɓe addi aya qur'an gooto e hadis gooto ɓe inni allah inni ka qur'an wa uhilla lakum saydul bahri wo dagiminanama on wañugol kulle wonde ɗen ka nder ndiyam o ɓay tun allah inni o dagini o innano sina kunɗo kaw dagini ɗon fof kamɓe ɓe ƴetti ɗon fof haray ko ɗi konnguɗi ɗo nayyi woni ko karamokoɓe yewti fi kulle wonde ɗen ka nder ndiyam koni kadi ɓe yewtir noon fi ndiyan ɗam amma ndiyan ɗan hiɓe fotti wondema ndiyan ɗan fopp hiɗan laaɓi si wona hara ndiyan ɗan ko deeƴuɗam hara na wonɗan e ilude si tawi ɗan ala e ilude joni haray soɓe ukkoto e muɗum yaha ha si soɓe on ɗuuɗi tuuninen kono ɗon kadi ɓeyni tuuninoyi ndiyan ɗan wosi yeehi ha hara soɓe ko ukki toon kon ɗuuɗi ɓuuri ndiyan ɗan hara sa ndaari ndiyan ɗan tun a anda goɗɗum ukkike toon couleur majjan on ma dakarne majjan on ma ɓurgol majjan on si ɗin ɗon wawi sansude hara ndiyan ɗan ɗan soɓi si tawi ɗum ɗon wawari sansude haray hiɗan heddi wonnema ko ɗan ndiyan haray ko tahirum mutahharum hiɗen laaɓi ɗan laɓɓine kadi goɗɗo go kadi ko hina kanko joni noon haray ko honno ƴettuɗen e nde yewtere ka laaɓal ɗo ko wiyete julɗo ko aade laaɓuɗo laaɓa ka ɓernde laaɓa ka golle laaɓa e deɗowe ɗen fof kadi haray dewe ɗen fof kala kadi ngal laaɓa haray allah on faalaka ko tuma dewal ngal ngal laaɓi poswosi allah ƴetta ngal si tawi dewal ngal kadi ngal laaɓanaari allah pep haray o faalaka kadi so woosi o ƴetta e dewal ngal ko be sartiji ɗiɗi timma ko fi honno gollanɗa gollal ngal ko holno kadi gollirɗa gollal ngal kadi haray si ɗi sartiji ɗo timmi allah ƴettante gollal ngal si ɗiɗo ɗi timmi ha ñala dargal hay allah wawata ƴettude gollal ko on tigi golli kon joni noon haray e nder dammugal ko fuɗɗiɗen ɗo ko buluhu maram ɗo haray ko hadisi goto woni ko ƴettuɗen haray janguitoyo o haray ko hadis ɗiɗaɓon ka buluhul maram ɗo woni ko o janggoyta inchallahu haray si suumaye on feƴƴi haray hande woni darse sakkitiɗo on inchallahu e nder nde hitande ɗo aɗo suumaye on hiɗen toro allah subahana taala yo allah on tawnu en haray fi suumaye o haray komi sakkitorta haray yewtere anden waleykum salam haray komi sakkitorta yewtere anden ko piiji ɗiɗi ka saabiwal aljanna to ko la ilaha illa allah saabiwal ngal fi naatugol ka julde haray ko laaɓal ngal kadi mo be men si naate ka mum be sotta sa faalama noon sottude joni fiya naatu e nder dewal haray ko ɓe wona neɗɗo laaɓuɗo dewe ɗen fopp noon haray ko ɓe woni tigi laaɓa e dewal ngal ha gasa si tawi noon allah ƴetta dewal ngal so ƴetti joni hara wano e janngugol alqur'an o ko allah inni la yamassuhu illa almutahharun woɓɓe noon no nawri aya o ɓe firirimo hara hinaɗo kono mo ƴetta e alqur'an o o jannga ko foti hara himo ɓuuri yo moƴƴude himo wondi e laaɓal goɗɗo kadi fodde himo wondi e laaɓal kadi cheytane o wawatama sowinsinde
no woodi khannasuhum kunko ɓe dawa ko ɓikkon iblis kako jooɗoto ka nder kinal bani adama ɗo ko ɗum si wonti hino salligade ɓe inni yonti ɓeydu sortingol ndiyan ɗam moƴƴe ha wawa ɓuuɓude dow ɗo ka hononore kinal ɗo si tanki ɗon hino ɓuuɓi cheytanu hum kon wiyete kon khannas allazi yuwassitu fi suduri nnas haray kon wawata sowinsinde on tigi ko tuma ɗon ɓuuɓi wo yoori o siko ngara noon kon sowinsina on tigi kala mo koɓe sakkitiɓe ɗo ɓe firi ɗum noon wondema si on tigi salligiki haa ɗo ɓuuɓi net nde ɗon no yoora wo haray waktu ɗiɗaɓon kadi hewtiti hande kadi si tawi ko salliga ino subaka ɗon e fana sallig ɗo ko yoorata sina ɗa sa salligoki kadi hande kadi ka fana ɗo yoorata haa ka alawsara ko ɗum salligotoɗo laabiji joyi haray ko ɓuri ko wondi e salligi cheytane wawatamo sowinsinde ko ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe innuno ɓe inni ene yiyetelan si tawi caangol ilowol hino rewri e dambugal goɗɗo e moɗon hara o loototo e ngol caangol ɗo laabiji joyi e nder ñallaga wo ene tuundi luttay e ɓanndu makko no saabaɓe on inni o tuundi luttata e ɓanndu on ɗo loototoɗo laabi joyi e nder ñallal hara ko caangol ilowo kadi on no hara hino laaɓi few ɓe inni ko wanowa noon kay neɗɗo juulowo waktuji ɗin joyi joni noon fiyo ɗin ɗon ɗi jaɓe sarti ara noon taw ko ɓe wonda e laaɓal ngal joni noon ka sorkinagol ɗuɗɗingol ndiyan nan ɗo ma ɗuɗɗingol wuyɓagol ngol ma juutingol salligi on ko so tawi hara hina e suumaye si tawi e suumaye nela sa sallam no yamiri en yen ɗuɗɗin wuyɓagol ngol ɗuɗɗinen kay sorkinagol ngol ɓeyni illa an yakuna sa'iman si wona hara on tigi laato hara ko hoorɗo wo in kana sa'iman haray fala yustahabu hara yiɗanaka mo few kadi kono noon kadi waɗa juutingol salligi on kadi nela sa sallam no maaki hadis mo filli aba hurayra man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyafal kala mon jogiiɗo feere jogiiɗo taaɗa nde o juutinta salligi makko on haray yo juutin salligi makko on juutingol mo noon ko addugol haa waɗa dow ɗo hara na addugol haa ka soɓɓundu ɗo ko feƴƴintingol haa addira dow ga hara na addugol juste ɗo ko haa coɓɓuli juuɗe ɗin wontiray ko salliga kon feƴƴitira dow ga seeɗa hara kon ɗo woni juutingol ngol inchallah haray si ɗum ɗon feƴƴi kadi yewtere nde mi woni e sakkitorde nde leere o yoni kadi haray miɗo toro jama foy sabi Allah kaydiji ɗe waɗi ɗo fi programme suumaye on kadi inchallah mo be heɓay kaydiji ɗi janngoɓen fof mo be haɗa no jogii dars gooto mo watta ka juulirde men norɗo e dars gooto mo watta juulirde monen bek joni haray fi en hoy financé ɗa alaji baylo fi noddugol ngol mo be hende to kaydiji ɗi ndaara da toon e yewtere nde waɗoyta nden on tigi eto prépare o ɗon e ndeññande si tawi wawi newade hino ɗo ɗeɗo defte ɗiɗi haray fappu hino e nder muɗum ndeɗo ma ndeɗo ɗe ɗiɗi sondi hawtidiri koɓe yeytade toon ɗo ɓurata mbuuɗi joyyi haray ka riide la limite ɗo maximum ndeɗo ko 5 ma 3 euros si on tigi ɗumannaki haray ɗe wawi luɓde ɗo kadi inchallah haray mi wona waɗomi jonnita jonde nden aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wattaibu min az-zambi kaman la zamba lah wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أرأيتي الله سبحانه وتعالى أرأي أن يلتمي كشرنا من جنگام بين القرآن ومن سيرة من القرآن أرأي كدي وقتي لو يلتمي كيون كدي أرأي كشرنا من ورم بين درسهم بين أرأي والله بتنيك أرأي e wakkilike moƴƴa moƴƴa ko waɗi noon haray ko darsu yaajuɗo taway ɗo hino hatonjini tan buy woni ko ɓe joggani en ɗo e nder tan hum haray raɓɓuɗu kum haray wallahi ɓe tinnike moƴƴa moƴƴa haray lan to Allah subhanahu wa taala haray yo waɗan ɓe ka mandakke maɓɓe moƴƴe ñande darngal haray baraji ko ɓe haray ɓe ɓeyditi en ɗo kon haray o waɗa enen kañum kadi haray jentotoɓe yewtere ƴetta ko ɓuri moƴƴude yewtere men kon gollitira haray kadi haray ma futuro on ko ɓatti ɗum haray hilan ɓe ɓeytana en ɗon seera ko foti fanɗude ɗulle haray hina ko annasiha haray ko laaɓal ngol reedu ɗulle ko honɗum nde yewtere ko ɓe yewti hen ɗo ko yewtere yowitinde fi laaɓal haray mi ala komi yifto e hoore muɗum haray komi faala anintinde ɗo wondema yewtere nde ɓeytike moƴƴa fiyude laaɓu e hoore tan hu raɓɓuɗu kum kono haray tawi en fof en junni haqqille ko wawata tawde hara wawi heɓude ko wawata manitagol e yewtere nden ko ɓen tawayɓe harano mari fuɗɗode hum ma harano e hoore janngugol ngol ko ɓen noon tawata haray wawa famugol darso on ha wawa nakkitolgol darso o moƴƴa ko waɗi noon himo luggi haray sayiji goo taway tan o hara yonata fi ha wawugol fensennagol façon ji goo ton kono tawaɓe hino janngude ɓen haray wallahi ɓe
ɓe anndintin hara ɓe anndintinama e darton e tawa ɓe hara